96.4 मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियो एकता। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। मुनि झी दने ना स तने छसल थुकी नीति खेमा नहीं नुग दुने जल झित पनिगु पखा थुने त दने न्ह थन झी दठुया पखा थुनेमा झिस तु नपन झी दठुया योकुसिन योको कथया पखा दना बिउगुदु उकि झी छवा जुइ धया चोसा न झिगु बल झिगु हुनी मो जुया चोंगुदु सकले थगु थासे प्याछि तर जुइमागु धैगु नेवाया नीति थगु अभिमान तोते फेकेमा फेमा थै भितुना देशासे छित लसकुसयाना थौया ज्याजोले शान्ति व सद्भाव नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुइन सिफुति पी मेगाहर्ज पाखे छिसा थुगु इले नेना चना दिगु ज्याजो ख लोक भागुमे छित यो गुमे नेंका वया चनागु थुगु ज्याजोले लसकुसयाना चनाम जिरमा बज्राचारे थुगु ज्याजो लाल बन्दी ट्रेड लिंक लाल बन्दी सरलाही अगुहाली न्याना चंगुदु गन यकुसिन अतिक यकुगु यामाहाया बाइक स्कूटर स्कूटी न्यागुया नीति छिन दुस्या दिफै ज्याजो लोक हागुमे थुगु इले नेने धुंका मेगु गुगु इले न हक न लिसा कया नेने मंदुसा थुगु ज्याजो फेसबुक पेजे अले यूट्यूब न लुका दिफै माला दिसन हे नक्तिनी होगु छफो स्वाख जीवन दत्तले हुए बिउ चखु बखु थेन हे पुसे चंक छंगु मने द बुए बिउ थुगु शब्द ख राज भाइ जकमी भाजु यागु थुगु शब्द या त लसे चिना दिल संगीतकार राजु सिंह भाजौ खस नेपाली बहाया संगीत खेले अतिक लोक हवाम वेक या सक्रियता नेपाल भाषा संगीत खेले न लुया चंगुदु वेक या लसे लुगु थुगु मे स बिया दिल गंगा महर्जन मेजु नेना दिस थुगु मे
क्या नसेके बी नफेके छन्त मन जी येके छ व जीव जाना मन मन स्वाना जीवन नस्वा होके मना चोत्तले छङ्के चोनाजी तिमीला थे त्वे बिउ चखु बखु थे न्हे पुसे चङ्क छङ्गु मने द वे बिउ छपु मेन्यङका राजु सिंह भाजु लसे चिनादिगु गंगा महर्जन यासले थोगु थुगु मेचोयादिम राज भाइ जकमी ख आ छपु जो मेन्यङके भाजु धयादि जो बनिया गाचो छ वेका गनवने तेना ए मैचा अले मेजु धाल मस्यु मखु तास्यु मखु जिगु च्युता छित छा मागु मेजु च्युता ते मते धासा भाजु खन्यंगु मखु छा धासा भाजु या त मेजु या केले मिखा मोहनी ते धुंको गु जुयाचन हे 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 ला 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 जो बनया गाचो छ बेका गनवने तिना ए मैचा नस्यु मखु तास्यु गु मखु जिगु च्युता छिता छ मागु केले हंगु छंगु मिखा न्याको स्वसा स्वे मगा केले हंगु छंगु मिखा न्याको स्वसा स्वे मगा थारे गाना छ भनी दिनारे जिगु च्युता छ मागु छितरे जो बनया गाचो छ बेका नस्यु मखु तास्यु गु मखु गुली जगबाला छंगु रूप रंग छंगु बैशखना जुल जिला दंग गुली जगबाला छंगु रूप रंग छंगु बैशखना जुल जिला दंग ल्यु न्या न्या वे मते जिगु लपु पन मते ल्यु न्या न्या वे मते जिगु लपु पन मते थारे गाना छ भनी दिनारे जिगु च्युता छ मागु छितरे जो बनया गाचो छ बेका नस्यु मखु तास्यु गु मखु जिगु रूपा जिगु थोडंगा खाना जैतन सकले दंगा जिगु रूपा जिगु थोडंगा खाना जैतन सकले दंगा सदा दैमखु रूप सदा दैमखु रंग सदा दैमखु रूप सदा दैमखु रंग थारे गाना छ भनी दिनारे जिगु च्युता छ मागु छितरे जो बनया गाचो छ बेका गनवने तिना ए मैचा नस्यु मखु तास्यु गु मखु जिगु च्युता छिता छ मागु केले हंगु छंगु मिखा न्याको स्वसा स्वे मगा केले हंगु छंगु मिखा न्याको स्वसा स्वे मगा थारे गाना छ भनी दिनारे सुशील शाही अगिना तन्दुकार चोयादिगु अले हालादिगु थुगुमे अनिल तुलादर लसे हनादिगु ख थुगुमे नेंके धुंका छित छगु सुचबी थुगु इले येले कला व सांस्कृतिक महोत्सव जुयाचंगुदु बुधबार उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन थुगु महोत्सव उलेजा याना दिगु ख वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिल येल या त सुई न्यागुगु हस्तकला नगर कथ यागु घोषणा या लसता
थुगु महोत्सव या आयोजना यागु ख येल महानगरपालिका या 16 वडा या गोसाले 16 वडा जुया चोंगु थुगु महोत्सव वइगु आइतबार तक न्याय मे बले गब्ले मजु कठया अनुभव थुगु इले येले चा हिली बले जुई छिन थेंका दिसनि थुगु इना पयासे थुगु इले मे जुया ल्युल्यु वया चोम भाजुया खकना चना नसा टोसा लुया चोम मे जुया खकना चना दिम भाजु भुपेन साक्य ख बनवने ते नगु लिफ मोसोसे छंगु ल्युल्यु वया चोना छंगु ल्युल्यु वया चोना गनवने ते नगु लिफ मोसोसे छंगु ल्युल्यु वया चोना छंगु ल्युल्यु वया चोना छजक खनिगु न्याठे सोसा छजक खनिगु न्याठे सोसा छजक खनिगु जाखे न मन हे मव छंगु फाजक लुमना छंगु फाजक लुमना गनवने तेनगु जिगु खमन्यसे छंगु ल्युल्यु वया चोना छंगु ल्युल्यु वया चोना गनवने तेनगु लिफ मोसोसे छंगु ल्युल्यु वया चोना छंगु ल्युल्यु वया चोना छजक खनिगु जिगु मन तस कसेन जिगु मन तस कसेन धारे छ जियाला मयाला जिला छन्त एका चोना जिला छन्त एका चोना गनवने तेनगु लिसा मब्युसी छंगु ल्युल्यु वया चोना छंगु ल्युल्यु वया चोना गनवने तेनगु लिफ मोसोसे छंगु ल्युल्यु वया चोना छंगु ल्युल्यु वया चोना गनवने तेनगु लिफ मोसोसे छंगु ल्युल्यु वया चोना छंगु ल्युल्यु वया जीना छन्ता एका चोना जीना छन्ता लुमङ्का चोना जीना छन्त पिया चोना ला 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 भाजुया मने लुगु मतिना मेजुया नुगुले न स्वा हेका बि धुंकुगु खने थुगु मेनेना छित न थथे तालजी भुपेन साक्य भाजुया भावना नाप जो लागु भावना बयादि म मेजु ख चन्द्र शोभा साक्य मेजु साक्य हे चया दिगु अले लसे हना दिगु मेख थुगु मेजुया मने न भाजुया त पलख पिके मास्ति व पालुगु भच्चा तोंके मास्ति व पालुगु धैगु छुजुई थुइके गन थाकुई मेजु अन्तिहे जनावल धासा आहा छुधैगु हान छकधा
आम अन्ती पालुगु धैगु एला मखुला पलक आसे यो दाइचा खाना छकसो पालुगु फचा तो ना होरे यो लमयला आहा छुधैगु हान छकधा आम अन्ती पालुगु धैगु एला मखुला माया हगु हम अंती एला न पोचो न तोने जी जुला मजुला ताउ जोने मला जी तोने सा भेटुवा सली जाताया तोरे दैचा जुला मजुला आहा छुधैगु हन छकधा सली सिबे अंती जाची फुक्का तो धयला हाला चोने माते यकना तो दाइचा गया ना सुचुका हया गुमैचा हाला चोने माते यकना तो दाइचा अथाचा मते मैचा पलख ना पचोनेवा फाफाल मका तोने गुमती जुला मजुला गत फुक्का तने माते हना गुटुले कने हना हैवी दैचा घेलो वन्थेवी काका जिला धे चुला लाछ कजोवा छन्तो बना छेवने गुजुला मजुला पलक आसे यो दैचा खाना छकसो आहा छुधैगु हन छकधा आम अन्ती पालुगु धैगु एला मखुला सतीश महर्जन व सरस्वती मानन्धरी असले थुगुमे नेंका भाइमान महर्जन चोयादिगु अले कान्छा बेकारी या संगीते थुगुमे नेंकी धुंका आ ज्याजोले नेपायान हापाङ्गो राष्ट्रिय मेकथ इल हागुमे नेंके राजामती प्रेम ध्वज प्रधान यसले राजामती स किपात न्यानादिस थुगुमे राजमती कुमती जिके ओ सपीरती हाय बाबा राजामती चा राजमती कुमती जिके ओ सपीरती हाय बाबा राजामती चा राजमती मबिल दासा काशी वने तेलबुबा हयगु राजामती चा राजमती मबिल दासा काशी वने तेलबुबा हयगु राजामती चा
सोधा सकुली कुली निकथा बाला बाला सकुमिया में मचला सोधा सकुली कुली निकथा बाला बाला सकुमिया में मचला क्वाथा सतुयु क्वा पले निगति दू ताननिया राजा मतिचा क्वाथा सतुयु क्वा पले निगति दू ताननिया राजा मतिचा तरी थकुया तायदु चिरी थकुया पायदु राजमतिया बीजा कनिदु तरी थकुया तायदु चिरी थकुया पायदु राजमतिया बीजा कनिदु बीजा कनि मधुम कला जितमय बुबा हय प्यु राजा मतिचा बीजकनि मधुमा कला जितमय बुबा हय प्यु राजा मतिचा कने यथाहिति कोने या कोहिति बिचलक मरुहिति कने यथाहिति कोने या कोहिति बिचलक मरुहिति मरुहिति लकौम तकोलो तेलुपिहाना राजमती तस पलना मरुहिति लकाओम तकोलो तेलुपिहाना राजमती तस पलना राजमती कुमती नेवा तजिलजी हलिन्याङ कहने नेवा त गन थेन अन हे नेवा तजिलजिया सुवा होइ थुको थगु चातोता मेगु देशे कर्मयाना चना दिपि नेपामी पिनिगु पुच हलि नेवा दबुया सोकगु त मुजाया इ नख थुगु इ हलिमे न्याथा चोसा नेवा धैगु स थुगु त मुजाया सन्देश कथा पित बिउगु दु औ सेन छि सकल नेवा तेके दे मागु भावना न थोहेख छि न्याथा स चोसा सदा नेवा जुया चोने नेवा पहल भे बिउगु सकता सकसिया नीति छगु आकर्षण ख झिगु थगु मसिका बुली धैगु ग्याचिकु दैबले छुजुइलेसा Mama
मसिला थुइका बिउरे यमा था दुने दुने था हे तन जुइ थुइका बिउरे यमा थुइका बिउरे यमा थुइका बिउरे यमा थाल जिता नेवा थाल जिता नेवा युनेलाई धका छमिगा मेकु हे भसा खल हकला यो मायो बाछंगु थोजा जितल्युने हे थौलकला या धका सकता खकन रे या धका सकता खकन रे देवा खो छेम कन रे धिमे वो बासुरिया धुन योद थुकी जिगु मन लेतै आलस्यो जित गुगु मसिका हल्ली न्यंकन वाधै हल्ली न्यंकन वाधै हल्ली न्यंकन वाधै थल जिता नेवा थल जिता नेवा जिके नेवा पहमन्त योमा धाल जित नेवा जिके नेवा पह मन्तयमा भ्यामस लिपि मथुल तजिलजी छुहे मसिल यमा सुरजल महर्जन यसले सुरज वीर बजाचारे जोयादिगु सुरज व्यञ्जनकार भाजौं लसे चिनादिगु थुगुमे धाथे जागु अवस्था सुयागु जीवने न मलुइमा सकले जन्म न कर्म न नेवा जुया चोने फेमा थोय आशिका यासे थौया ज्याजो पाखे बागु इ न तेल लाल बन्डी ट्रेलिङ या गोहाली न्यागु नेपाल भाषा या ज्याजो लोक हागु मे ज्याजो पाखे ज्याजो न्याकामी जिरमा बजाचारे बा वइगु शुक्रबार 12:15 बजे हाक्न न छित नाप्लावे छित योगु अले लोक हागु मे नेंकी गुया नीति थौया नीति थुलिहे जुल ज्याजो पाखे बा पलख लिपा छिसा था अपडेट नेनादी फै शान्ति ओ सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुइन सिफती पी मेगाहर्ज नेना चुना दिसा बा सुभा